سال 2019 در همین روزها بیش از 2 هفته شراف‌الدین گدایف رهبر جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان و یک فعال مخالفان در دوشنبه بود. این سفری مجبوری که به قول خود گدایف آدم ربایی و عملیات ویژه مقامات انتظامی روسیه و تاجیکستان می باشد، محکومیت جامعه جهانی را به بار آورد. بازگشت گدایف به اروپا با کمک سازمان‌های بین‌المللی و دولت‌های غربی امکان پذیر گردید و او بعد بازگشتش گفت که در دوام تمام این ماجرا مورد شکنجه و تهدید قرار گرفت. شراف‌الدین گدایف امروز در صحبت با ما از هلند می‌پیوندند. سلام شراف‌الدین، شما 2 سال پیش گفته بودید که مقامات هلند، کشوری که شما اونجا حالا زندگی میکنید، تحقیق خود را به راه ماندند. تفتیشات به کجا رسید؟ جزئیاتش را فهمیدن ممکن است؟ سلام با شما، سلام با بینندگان رادیو آزادی. بله، در حقیقتا کشوری هلند تحقیقات خودشان را در این مورد شروع کردند، از بس که کشوری روسیه و هم کشوری تاجیکستان جزء کشورهای دیکتاتوری به حساب می‌روند. آنها آماده همکاری کردن در روند تفتیشات نیستند، چون که این جنایت آدمربایی در سطح اعضایان کلیدی حکومت روسیه و تاجیکستان صورت گرفته است. به این خاطر حالا این تفتیشات ادامه یافته ایستاده است و در صورت پیدا شدن شخصان گمانبر در این قضیه در اروپا شاید که آنها در این کشور بازپرسی شوند. حالا من جزئیات این تفتیشات را زیاد گفتن نمیتوانم به سبب سری مخفی بودنش. و غیر از این ما در سازمان ملل متحد و آمادگی پرونده به دادگاه بین‌المللی اروپا، دادگاه اروپایی پیش برده ایستاده‌ایم، اما آمدن پاندمی به جریان تفتیشات به جریان کار ما تاثیر خود را گذاشت. ما با شما مفصل درباره حادثه‌های فوریه و مارس سال 2019 صحبت کرده بودیم، ولی هستند جزئیات دیگری که شما آن زمان نگفتید و حالا دیگر میتوانید که بگویید؟ نه، من آن چیزی که در تاجیکستان گذشته بود، من همه آن را گشاد و روشن به رسانه‌ها، از طریق رسانه‌ها گفته گذاشتم و تنها همین را قید کردنی هستم که بعد از همین حادثه حکومت و بعضی از نهادهای امنیتی و دولتی تلاش کردند که ما را به دوبای و دیگر شهرها دعوت کنند و دوباره عملیات دزدیدن، ربودن آدمربایی را انجام دهند نسبت من که در این کار موفق نشدند. اگر امکان باشد درباره همین قضیه دعوت به دبی از جانب کی چون این دعوت شما گرفتید، چگونه مثلا دعوت قبول کردید، راجع به کی صحبت میشد، اصلا اون نفری که با شما در تماس بود کی است؟ ببینید، آنهایی که در این مسئله رو پیشنهاد کردن دوستان قبلی بودند و با پیشنهادهای فعالیت‌های براه ماندن فعالیت‌های سیاسی و دستگیری کردن فعالیت‌های سیاسی ما رو دعوت می‌کردند که به دبی بیایید و در اینجا بعضی گفتگوها رو انجام میدیم، اما ما قبول نکردیم و در ترکیه و در دیگر کشورها نیز این دعوت‌ها بودند، اما ما این همه رو رد کردیم، چون که در پشت این نفران نهادهای امنیتی و نهادهای حکومتی قرار داشتند. فعالیت سیاسی گفتید اما نگفتید که فعالیت سیاسی مثلا جانبداری از حکومت یا برعکس اپوزیسیونی؟ جانبداری از اپوزیسیونی. البته ما هیچ گونه فعالیتی با حکومت پیوستن یا با حکومت همکاری کردن رو نداریم و یگانه راهی که ما انتخاب کردیم این البته فعالیت اپوزیسیونی است. شراف‌الدین، سوال دیگری که به شما دادنی هستم محض در همین باره است، یعنی تا کجا این حادثه به زندگی و افکار و هم فعالیت‌های سیاسی شما تاثیر گذاشته است؟ شما از این حادثه 2 سال پیش، ربایش شما از روسیه و آورده شدنتان به تاجیکستان، نترسیدید؟ حالا اگر گویم که نترسیدم این دروغ می شود. نیست انسانی که نترسد از چنین حادثه ها، اما وقتی که شما میبینید ده ها و از هزارها انسان ها بیگناه به خاطر عقیده و موقع های سیاسیشان پشت زندان می شوند و
мебинед шиканҷа ва бадрафторӣ аз ҷониби мақомотҳои қудратии Тоҷикистон ва ноадолатиҳое, ки нисбати мардуми Тоҷикистон ҳукумат анҷом медиҳад, аммо ин тарси шуморо мешиканад, аммо ин шуморо дар роҳатон қавӣ ирода месозад. Бубинед, ҳар чизе ки инсонро намекушад, инсонро қавитар месозад. Ман фикр мекунам, ки ин ҳама ҳодисаҳои талх, ин ҳама ҳодисаҳо ба мо қувват мебахшад, ба мо нерӯ мебахшад ва моро ҳам мутақоид месозад, ки мо дар роҳи ҳақ ҳастем ва ин роҳ ҳам ба ҳар қимате ки бояд бошад анҷом диҳед. Таъсир расондааст, таъсири мусбӣ расондааст. ҳоло агар бархе ба суҳбати шумо масалан ё ба изҳори назарҳои шумо бо шубҳа нигоҳ кунанд, шояд бигӯянд, ки нигоҳ кунед вазъият ҳоло чӣ гуна аст. Бархе фаъолони сиёсии Тоҷикистон дар Аврупову дигар кишварҳои хориҷӣ ба сар мебаранд, созмон ташкил карданд. Гаҳгоҳе мо дар бораи ихтилофҳо ва ё бархурди назарҳои сиёсии онҳо мешунавем. Як моҷарои ахир шумо ҳам хабар доред, ки он дар Олмон рух дод, полис ҳам ба он дахолат кард, ба блогерҳои тоҷик ин қазия рабт дошт. Ба назари шумо ин ҳама бархурди назарҳову моҷароҳо ба обрӯи ин афрод ва гурӯҳҳои дигарандешу мунаққиди ҳукумати Тоҷикистон дар хориҷа магар осеб намерасонад? бубинед, ман ба ин бовар ҳастам, ки бояд дар ҳама кишвар, дар ҳама ҷомеаҳое ки демократӣ ҳастанд, ихтилофи назарҳо вуҷуд дошта бошад. Ман ба ин бовар ҳастам. ман пеш аз ҳама маҳкум мекунам ҳама гуна чунин даъвоҳо ва чунин кашмокашиҳое, ки натиҷааш ба он чизе ки дар Олмон оварда расид, ман ин гуна корҳоро қабул надоред? қабул надорам аслан. созмони шумо ислоҳот ва рушди Тоҷикистон ном дорад. оё худи шумо тавонистед дар ин солҳо коре анҷом диҳед ва дар сафи шумо чӣ қадар одам аст? бубинед, мо корҳое ки то имрӯз кардем, ин дар якҷоягӣ бо Паймони Миллии Тоҷикистон аст, ки аз соли 2018 мо узви ин ташкилот ҳастем. мо дар якҷоягӣ дар самтҳои расонаӣ, ҳуқуқӣ ва дипломатӣ корҳои худамонро бурда истодаем. вазифаи як оппозитсияам ки дар хориҷ ҳаст, мо имкониятҳои молию пулие ки ҳукумат бо он имкониятҳояш дорад мо надорем, аммо як оппозитсия ки дар хориҷ қарор дорад, идея метиҳад, мушкилоти ҳукуматро мегӯяд, мушкилоти ҷомеаро мегӯяд ва роҳнамоӣ барои пешрафт ва берун рафтан аз мушкилотҳои ҷомеа гап мезанад. аммо имрӯз мутаассифона он пешниҳод ва корҳое ки мо ба ҳукумат пешниҳод мекунем, гоҳ-гоҳе қабул мекунад ва бештари ин пешниҳодҳое ки барои пешрафту ояндаи Тоҷикистон кӯмак мекунад, онҳоро нодида мегирад. фаъолияти як оппозитсия албатта дар хориҷи кишвар ҳамин қадар буда метавонад. ман шумо дуруст фаҳмидам, ки шумо дар ҳолати муколама, диалог бо ҳукумат ҳастед? шумо ҳоло гуфтед, ки баъзе пешниҳодҳои моро қабул мекунанд? не, мо бубахшед, дуруст фаҳмед маро. мо баъзе пешниҳодҳое ки дар берун рафтани мушкилотҳо ҳастанд, мо аз тариқи дар якҷоягӣ Пайвони Миллии Тоҷикистон онҳоро пешниҳод мекунем. яъне мо ҳамчун оппозитсия ба ҳукумат пешниҳод мекунем, ки тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ шумо пешниҳодатон эро мо мекунед? ҳеҷ муколамае бо ҳукумат надорем ва ҳеҷ ҳадаф ва мақсаде надорем, ки бо ҳукумат албатта ин гуна муколамаҳоро анҷом диҳем. шумо фикр мекунед, ба ҳамин андеша ҳастед, ки рӯзе шояд ки воқеан ҳам тавонед, ки воқеан ҳам бо ҳукумати расмии Тоҷикистон бо Душанбе дар диалог бошед, дар муколама бошед ва онҳо ҳам ба ҳарфи шумо гӯш кунанд? ҳамдигарфаҳмӣ ва гуфтугӯ метавонад, ки воқеан ба натиҷаҳои бузург оварда расонад, аммо ҳукумати Тоҷикистон ин тавонмандии гуфтугӯ ва ин фаҳмишро надорад ва ҳукумате ки ин фаҳмишро надорад, бо онҳо гуфтугӯ кардан фикр мекунам хеле мушкил аст. яъне бо ҳукумати имрӯзаи Тоҷикистон шонси муколамаи намояндагони мухолифон ҳоло вуҷуд надорад? не, вуҷуд надорад, чун ҳукумат ба ҳамон фаҳмиш, ба ҳамон сатҳе нарасидааст, ки тавонад бо мухолифин нишинад ва шарту шароитҳое ки мухолифин барои пешрафт ва берун рафтани аз мушкилоти иқтисодӣ ва сиёсӣ ва иҷтимоии Тоҷикистон ҳастанд пешниҳод кунад ва онҳоро қабул кунад. албатта он чизое ки мо пешниҳод мекунем, ҳеҷ вақт ҳукумат инҳоро қабул карда наметавонад.
ташаккур. ҳамсӯҳбати мо Шарофиддин Гадоев, раҳбари ҷунбиши ислоҳот ва рушди Тоҷикистон буд. سپاس.